hoćeš da prođemo kroz puno vode? Dejan je štićenik specijalne bolnice za kronične dječje bolesti Gornja Bistra. Tu se liječi zajedno sa 100-tinjak djece, od kojih je većina bez roditeljske skrbi. Još niti ne sluti da ga danas čeka nezaboravna vožnja. Dejan je vrlo veselo dijete. Ima intelektualnih teškoća, ali uglavnom je on uvijek dobro raspoložen. Jako živ, hiperaktivan. Nažalost ne govori, ali mi se sporazumijevamo neverbalnom i drugim oblicima komunikacije. Ko se tu unutra vozi? Se to Dejan vozi unutra? Ko sjedi tu? Dejan sjedi. On primi moju torbu i zna točno gdje stoje ključevi od auta. Znači to je znak, ajde pa idemo nekuda s autom. Tako da mi vrlo često odemo na parking pa se malo provozamo makar oko bolnice i onda je on veseli, nekako i lakše podnosi onda ono ostalo što mu se ne sviđa. Ko ima ključeve? Pogledaj. Šta ćemo sada? Kud idemo? Idemo? Jako se voli voziti autom, to ga veseli jer auto mu je prozor u svijet na neki način. Na Oriksovom poligonu u autu iz snova Dejana će provesti Juraj Šebalj, državni prvak u reliju. Dejane, bok, prvo mi daj 5. Ja sam Jura. Ja ti vozim trke. Ja se ti već odmah hoćeš ići vozi, dobro? Jel možemo? Hoćeš na onu stranu? Pogled, odi, dođi da te vodim na onu stranu. Tu, ajmo tu. Gled, tu, gle, ovdje napred. Tu ćeš biti najbrži napred. Sjedaj. Tako. Na koju stranu da idemo? Tamo? Tamo. Pokaže ti šta zapravo ovoga želi. Vrlo brzo smo se shvatili. Jel dobro? Na početku je gledao šta se događa oko njega. Onda kad smo prvi put prošli kroz vodu je bio malo se stresao. Opa! I onda nakon toga je bio oduševljen. A hoćeš da prođemo kroz puno vode? Da bude puno vode? Opa! To! I da vidimo šta je sad s ovom vodom. Gledaj, vidi ovo. Ta voda radi, pogledaj. A zašto se Dejan vozi baš u C klasi? Tvrtka Mercedes Hrvatska, partneri udruge RTL pomaže djeci, osim što su pomogli bolnici u Bistri, odlučili su razveseliti najvećih zaljubljenika u automobile koji se tamo liječi. Odlučili smo djeci koja zapravo nemaju djetinjstvo na koje smo navikli, možda pružiti tračak nade da nešto postoji izvan bolnice. Dejan je bio super danas. Jura i njegov suvozač tog su vrućeg poslijepodneva napravili barem 50 krugova po poligonu, a kad je došlo vrijeme za odlazak, Dejan je imao drugu ideju. Znači još jedan krug. Još jedan krug. Mi idemo još jedan krug. Nasmijat dijete je nešto lijepo, tako da moj dan je danas ispunjen. Doviđenja.